tuzagira gutenya akazu tugira umurima wacu iriya urabona ziriya nka nizigeze kwa mukeba wanje yatwimye ngo ntitukagukwere none mama uzihangane nta kundi bizagendaga nabuzega inka dore ikibuga c'inka kizagiriya ruguru none yatwimyega inka nari mfite umurima uri hariya none nkavuga ngo ubwo twabuzega inka zo kukugira ngo tujega gukwa ndavuga ngo rekaga nanone uzaje kumfasha gutera imirima no kubagara nari mfite umurima ntarabagara nari mfite imwitera ko turahinga nabuze ifaranga zo kwishura umushi none mama uzanyihanganira nkanyuko bukwe uje kumfasha nimbonaga inka nzakwaga kandi tutazakwaga nta kundi nzagira buriya mukeba wanje yarananiye muramu wanje kugukwera reba inka iyo zibyagiye reba ziriya nka zose n'iziwe kandi n'inka z'umugabo wanje gazirimo none barazinyatse ngo ntajambaga umupfakazi akigira mama none uzanyihanganire kagiye jambo ryo muri rusi ngo hazagwa nawe niho uzagwa imbaga uzangwa inyuma nimba utazangwa inyuma sinziga nta kundi ibi nibyo z'abapfakaziga tuzabizihanganira mama yo sare nayo nkwebye gwagwenda gwiriye pfo none mana yanje we ai kunda casubiyeyo ko ntanyishaka guca hara hakurya mubitira ayayaya reka ngaruke ndebe nimba bishoboka ariko tacu uruhukura yanje ga nimpangirira ukuga nishasha ariko ejo bundi nakandaga imuhanda zovuma urinjira none ikiraka sindagitera ariko takundi reka ndebe uko bigenda ariko ahantu kweri ndahaca uko wasanga hacokera umutaka makandagiramwo dore nakagongo kashize ningize gufata yanyana uko ndayitera kirorine irananira none dore uzugira ngo ariko reka nihangane ndebe uko mfuruka araha kujya neza amahoro yewe nyakazu uri hasi sanya shimwe mpaya ndangiza itwikire maya waje uko aravuga ngo noneho uzakwa nyamupfakazi noneho Narukundo muraho turaho neza amahoro meze neza uzukanya amahoro usa nari nkiri mu nzira nanje habyutse hagwa imvura nakazumura ni wa mukazana wawe ni wa mukazana wiwanje nari musohoye hanze ngo nawe abone ko izuba ryarashe iki gitondo mwerekeje yawe twari twagize abashitsi bari baje kutureba iwaje kuri rwa rubanza nawe uzi rwa rubanza racyariho nuko hariya muramu waje yanze kunkwera ese nyine rugeze nawe waje nyine yagomba kumwitambika imbere asa kunaniranye ndamushaka tu zamugeraho ariko Imana irahari nubwo uriya mukwe wanje yakomeje kwitambika ibintu imbere akomeza nyine uriya muramu wanje aza yumvira uwo mwabo aza mwumvira none ndumva ufite amakuru sinzi mba twavana mu nzira twaba twicaye ngaho gatoya reka twicare ngwino mwana wa tuba twicaye hano gatoya mbwira amakuru uko bimeze aho ngaho abasirikare bagiye mu mahanga barambwiye ngo nawe warazigurishije ntanga nagurishije murabizi ko ntagurisha inka zigava mu kibuga buri wa gatanu na gatanu urabizi nkanje ndaye we sinogenda kugurisha inka mu kazi rimwe muramu wanje atabizi gukura inka umugore w'umupfakazi nabasha gukura inka mu kibuga akazitwara tababwiye uwo munsi tiborara bantemye usarire uriya mugabo twituja borara bantemye ariko naramubwiye azumva aranga itanka nagurisha izanka cagira umugabo wanje yaragiye mu gisirikare amare kuje mu gisirikare asigira inka nazo barazindutse
se wa Mungu wanjye yarazize yarakiri mutoya umugabo nange umwana akiri muto ataramenya ubuzima urashitse se yagiye muri iwacu bari basaza banje bari baje mu kazi mu bintu bimeze tutagira ngo ndebe uko bashimisha oya umwana agomba gufata ise kumubwira kugenda neza ntakundi warukomeye turakomeye na mukazana wanje atangiye kumenyera se yaramenyereye gusa ubwo naringize ngo musohokane mwereke imirima azaje gakumfasha kubagara turi mu ibagaragara buze kwishura umushi azakomeza kwicara mu mbere mfite imirima agomba kumfasha kubagara yewe ukuri nanje nari mvuye mu kiraro oya yagenda umubwire inka zo barazifite nabonye muri inshuti inka zo barazifite yagendaga uzakomeze kuje kuvugana kandi usariye turi kumwe nawe mu kiraro azayumva akamubwira ngo ikibazo kandi uwo mugabo wanje niwe ga zose ahubwo tukaje no kubwira murabo wanje ahubwo zaje iyo kwa mugabo wanje ga niwe ufite ijambo ryo kuvuga mukewe wose nzamushobora ko nabonye ari ingare azatema ingare umuntu utazawuha n'abandi bagabo buriya azatema gusa nta kindi ni wa mugore wo kwirirwa sebanya ariko kubera ko mvuye mu kiraro naciye no muzawo nabonye bafite inka nyinshi kandi zaravyaye avugaga ngo nizo bamukoye iwabo none sizo bamukoye iwabo sizo umugabo niziwe nizase ngo nizo kwase ngo ni ikibuga cyo kwase batiyo cyangiriza nyakazu none se wavuganye nawe wanyu bari bavugana tibavugana guyera kiri mu mbere yamenyaga kuvugana nabi wabo gusa bari bavuze ngo bazamusubizayo umwana wanje ndamukunda ariko mwababwiye ngo bazamusubizayo kandi umwana wanje ndamukunda kandi nawe yarankunze takeneye gusubirayo none amakuru nayangaye mushumbushe jeweho kumushumbusha ko sinubandika reka ngere imuhira nimenaho amazi naciye hara kujya mu rugondo nkazarakandagiye ngaga mugende n'amahoro y'Imana turi kumwe muri byose tuzabikora neza nta kibazo ariko narahumiwe no mana nyagasani uriya mugabo nduzi hariya uriya mugabo si wa mugabo w'abasama ariko umugabo yoba gateranya agacuragura akaba bagacuragura no ku musozi w'intama ariko narahumye umugabo waje arihishe utabibonye ukuriya mupfakazi we mbanda we nyirarukundo ukiyazanye umukazana we gute hariya mu ntara ku musozi aricaye n'umukazana umwana w'amayenga abiri utaramara akayangaya atarakoshanya aje kumwicaza n'uriya mugabo ku musozi ariko ndahumiwe ariko mana umuntu yarahumiwe umuntu yigendera ku ikorari yigarukira amahoro niko yewe niko yewe n'amahoro umeze neza uku kawe nta n'isoni uzugira ese wowe utaransuhuza gusuhuza se ndagusuhuza ese kuri ubu ufite ibyo kuramutsa wowe ese wowe ntuzugira wapfikije nawe uku kawe uzuza guhenda nyirarukundo azana umukazana w'amayenga abiri bataranakosha niyo tarari uri kwicaye ku musozi w'intama duhuye yaherekeje abashitsi nanje nabivuye mu kiraro ukuntu bityo aya niyo maguru sindagera ayoye nawe ugakuriya wamaze kuba umugabo
sizo ukuntu usigaye warabaye uranteresha nawe tugiye kuvuga nk'umugabo w'iwawe umugabo wawe no mutuku w'iwawe mwana kawe umwana w'amayinga abiri utanagire uriya mwana mukeba waje inama ukunze uramugumishe mu nzu twari turi mu nama urahuye ndamugese umwana kera bawe karasohoka oyaye none se twari turimo kawe umuntu aho gufata amakuru icara tuganire ntabwo nicara sifite umwanya wo kwicara n'abagabo kamwe bo gucuragura uko kajya kure ni kumaze kumupompama ni kumaze kumubwira gituma azana mu kazi ndashonje zipora we ndashonje ngere mu rugo none se abasama abagorora turabarana tukago tubana kugira iwanyu n'iwacu ni hano neza kuko none se nk'abasama ukaza ukambwira amakuru ko wabaye gito ayo niyo makuru numvise niko kari agatorero nyine muzamwirirwa nayo niyo makuru numvise ndabona agatorero kari agatorero nuko abamwirirwa mu musozi mwicaye akaza akagukomba y'abagoro ahubwo nyarukundo ahubwo kuzana amakuru yo mu muryango akakwiye guha nari ngize ngo kubaza amakuru bigereye he ibiki bigereye mwebwe mweke kuja mu bintu bitabareba ibintu bitari ibyaha uriya mwana nk'atari umwana wanyu reka umwana wacu navutse mu gicuku kare kare wari nyarukundo mwifashe ku musozi n'umwana w'amayinga abiri ko nyarukundo yasize abamara icyakorase abapfakazi nta bwenge baza bagira ntabwo kabisa niwe gusa baranye ngo usigaye wifatira umugabo w'iwawe umugabo w'iwawe yifatira bigakura mwifatira ariko nyarukundo jambo agira none yabaye umupfakazi none umukecuru bwose bwama bugenda ubwenge bwama buyoyoba uriya ni umunyamasengesho umunyamasengesho abacuraguziga n'abanyamasengesho nabo wawita abanyamasengesho barajana babanga ibisa birasabirana noneho uyazi njyewe reka nkombeze ndarushe reka nkubwire tafazari uzi umenya ahantu werekeza uzi umenya aho uca we gusa ugenda wiyishyira mu miryango itari yawe nukuri ko imana niyo nama nakubwira umugabo nkawe ushaje ubaye utarandamutsa kera utangiye kuntonganya nk'umugabo kuramutsamo ibiki ntabwo gana kuramutsamo nk'uko ntabwo gutubaniye ntiza mu muryango none wari ushaka nkora iki uza mu rugo byibura usanga umuntu mu rugo ubundi sinari mu rugo nari mvuye mu kiraro duhuye nabo mvuye mu kiraro ahubwo nabonye iwawe nasanze babakama zarabyaye nyarukundo tutahazimara so wamubwira inama uhamwosha inka zirindwi umunani z'ibinyaga naherutse bawe bagira inka sinzaho wewe ahubwo babagisha abambere ni wowe bari nimutaramutorera nabonye n'izanje nazo zimeze neza so mutwerega ni wowe ufite ndango baranamutuye ibyo dukangaga no kumucura baramutuye nk'uko umugabo we warahari umugabo we warahari ntahangayikije uzumenye ko ndi umusama uzumenye ko ndi umusama ni umusama wivanga mu bintu nyine bitari ibyawe yewe sinogera n'abasama sinogera niba mudahari usibye ko twari duhuye kumwe mukazana mwari baherekeje abashitsi ariko abapfakazi nta bwenge kabisa mwaze kubibona none reka nkomeze ariko kabisa ugenda uza wiyubaha ugenda usugira nyarukundo uri kumushuka amajambo yo kwiyubaha ugenda uzabwira umugabo w'iwawe umugabo kawe umusaza ugenda kukunkoni nko kwegenda ucuragura yacitse yatakiwe iwawe ari mu rugo ari muhira kweli umugabo w'iwawe yagiye kureba uduka asigaranye nimba ari tubiri nitwo yagiye gusura mu kiraro uduka tubiri nk'into nawe uza wirirwa ugira umwana w'abana akakugira inama uzagende wicaze umukazana wawe n'umukazana wawe nyirabukwe anyemereye nkoramujana aramumira ukusingiza nyirabukwe n'umwana mwiza twaganiriye barambwira ngo bategereje ijambo riva iwawe kuko niwe bose bavuga amajambo akijana yewe ndavuga se ndacabaho yaragiye ntaheruka mu rugo ayaye ni ukuri tafazari ukugamura mumenye ibyo murimo mumenye ibyo muvuga n'ibyo mukora kuriya ni ugumakosha nyarukundo ahubwo ikintu nokubwira wewe uzi umugira inama umwana w'abandi bamusubizeyo hakiri kare bamusubizeyo umuco wacu amayinga atatu yose umwana azomukunda
tanka dusigaranye zarapfuye zarashize ntazi kiba wavuze ngo yagiye mu kiraro he hari udukaye gusurira inganje tungahe twasigaye inganje afite ikibuga uvuye kuri kirisi gutyo tuvugana bambwiye ngo hari ikindi kibuga kijya abungeri babiri ni wewe nyine uzotwicisha ni wewe nawe ubona rugikubita gutyo nawe ubona rugikubita aho umuntu yagize mwamufasha mukamutwerera cyangwa se mukamushingira natwe tubiriga ndi kukubwiraga ntugire ngo twavuye hari abo bagoro uku n'utwi wacu data yaduhaye urabona je uvuyira hakurya izanje barabazibye zibiri zimwe imwe barasanga bayitemye barayirya tibayimara izindi zibiri baraziba nukuvuga ngo iki gihugu kiragoye bamayi bamaze kugura kiragoye bamayi batangiye ayeye nawe nguhaye gasopo mu muryango wacu shaka sinyagirirwa cyo makorosi ngo nirwe ngira intane uza wiyubaha ureke ibintu byo kwirirwa uja mu miryango bitakureba umugabo wiwaje nataha nyarukuntu twamugira inama nako tutagize uko yewe zipora awangaga mugende neza nuko ibyo no kwivugira ariko nyine sanga ni mutambuka mahoro sawa turi kumwe ikagenda kitagira ubwe ariko umuntu w'umugabo ungana kuri iyo uhagendera kukora ndakuvumye uzogenda uko wagiye nizo ko bakunyaze sike nta soni ishobora kunyaza inka zibiri iyo bazi usigare wera nawe umuti nk'abandi bose adebe ayo maso uzoze uyerekeza safuriya none kongo kuko uri mujyana kuri mukuntira uzohora avuga ngo amukiciro n'umuyobozi nyagishavuye no yego nyagishavuye konsizi wacu konzagera kutungana rwanjye ruzunze no urohe none ngiye kwanura icyarire kimwe ukoye amasaha niyo kwanura nigize nabi umukecuru yanjye kare nari mpugiye mu tundi turimo none ga nibwo nari ngiye kucanira ibyo bintu sibyo nzamugerageza mu gende hakiri kare nari nsize cyanuye nari nsize cyanuye twosubira mu rugo yarumbye ngo hano yicarire kinka nacyanuye subire mu rugo tugende ariko ga nari nkeneye ko tuganira aho tubona niho tuganira ufite amakuru hari amakuru ndimo kumva muri uyu muhano bamwe bakayazana hariya kwa mukecuru ariko gasimenye uko bimeze wowe kera ugiye mu makuru ntayo wumvishije amakuru amakuru ni menshi muhanaga ibiza biba ni byinshi umuhana utuye abantu bose babura amakuru ni menshi ariko amakuru y'imihana tukasubize ayo makuru ateye ubwoba hari ibitasi nta bitazabaye none niki niburaga n'ibitabiza biza bigatuza ariko hari amakuru atari gutuza umwe araza akavuga ya undi akaza akavuga ya uranye ko wanyu reka sinavuga kandi uzogenda nabi wowe oya nta kugenda nabi baza gutegera amakuru wumve ko bimeze noneho bwa iyi ngari ishize nabonye uriya nyoko wanyu mama wacu uriya nyoko wanyu se ni nyoko wanyu sindabamenya neza yaraje ansanga ndi mu nzu ndi imuhira jenyine turicarana turaganira nawe arambwira ngo uru rugo najemo ngo ntiruri sawa ambwira ububi bwa mukecuru acaha mukecuru zawumva ndi kuvuga abantu bano babimuhana ayo makuru tuzumvikana niba wagiye mu makuru y'imihanano uretse n'ay'imuhira
uretse n'ay'ino hano mu muhanda narumvishije ngo n'iwacu yarahageze uriya nyoko wanjye niwe wambwiye ko yabonanye na mama amaso ku maso aramubwira ngo ko muraja kunyirukana. Ayo makuru waba uyazi? Yagiye abonana na mama, baricarana na mama baraganira, mama uko mama afite agahinda, sivyo ko tutari twavugana kuri telefone ariko mama afite agahinda. Ayo makuru narayumvishije ko umva nkubwire uriya nyoko wanyu yageze umva nkubwire uzunyumva guhera none kugeza ikindi gihe cyose tuzabana nawe sinkeneye amagambo yaho muhana wamdogo niba gushatse cyangwa ni jewe yega ni wowe ariko yageze iwacu yabonanye na kuhagera no kutagera mama niyumva ayo makuru mama niyumva ayo makuru kuragira ngo azagufata gute musarire uzi ko ari wowe mukwe wiwe wa mbere agize kandi je mfura ye ayo makuru mama azayumva gute? Mamudogo wenda umwihorere jewe navuganye na Famudogo nje ubwiwe twaravuganye ivyo yansezeranyije kandi ndabiza azobikora natabikora nzobwira bamuyomba babikora ibindi tibigutere ikibazo nije wagushatse ariko wihanangiriza amakuru y'imihana amakuru y'imihana uretse nayo mu muhana njewe nyine n'amaso yanje haje umugabo nimba ari uw'abasama adusangana na mukecuru. N'umwe mugabo ukunda kuza kwa Pamudogo? Mukecuru nawe amubwira ayo makuru ko iso wanyu yaze kuguha inka zo kumva. Na n'ubu ivyo bintu sindavyumva. Amayingabira arashize bataraza kwibura aya 3 arashika 3 bataraza kwibura ntibaza impamvu none ayo magambo yo tibigutera uruhuha nizo turimo kwirukamo uku naje sintuje mbirimo kandi ugende utuze amakuru y'imihana ugende uyima amatwi ese ubundi baza gute ndahari baze na mukecuru baje umugabo w'abasama baba nk'abayavuga narindi kumwe nabo arambabaza ntekereza n'ukuntu mama ayo makuru yamugezeho ari nje mfura ye numva birambabaje reka nkubwiye none ko amaringa 3 ashize kuki batari baza kwibura ngo tumenye ko nakubwiye ugende wumva ivyo nakubwiye ngo ivyo kwibura ubindekere bituriko turabitunganya bizoja mu nzira Pamudogo ndagira ngo tukimubona yagiyemo twagiyemo n'ivyo zo kwibura ari yagiye gushaka uko azobikora nagaruka avuye mu kiraro yabonye ibishoboka byose azoza ejo kwibura naho ibindi byose zo muri uyu muhanda ariko so wanyu ko numvishije uwo mugabo w'umusama n'abamuvuga amakuru y'abagore 3 yamukozeho aravuga ngo ntabwo ari ngo nimba yaratoroye izo nakubwiye ngo ugende uzima amatwi wamuzima amatwi rero uno munsi sinzumve umbwira ivy'intuzo urubanza n'urwanje nawe nta urubanza turimo abagore uruhunyu wantegere neza biteye ubwoba jewe nawe hano hanze biteye ubwoba tugende